Munini wa mutongoria wa bururi Profesa Kithure Kindiki ni atabanirie icera rĩgiĩ ũkũria kaunti-inĩ cia Kirinyaga na Embu. Hĩndĩ ya icera rĩrĩ, Kindiki nĩ okĩrĩire atongoria a gĩcigo kĩa Mount Kenya na makĩria arĩa makoretwo magĩtwarithia ũteti na mbere, akiuga nĩ ũndũ ũkoretwo ũkĩhũrithania mũingĩ. Viongozi wote wapewe heshima, hakuna mambo ya kupigia mtu kelele. Ule mtu utaki, wewe kimya, usiende mkutano yake. Wewe ngoja mkutano ya mtu yako. Kindiki augĩte rĩrĩ nĩ rita rĩa mbere gĩcigo kĩa Mount Kenya gũkorwo na mbara cia kĩũteti, akiuga matirĩ na ihinda rĩa ũteti na mararutĩra mũingĩ wĩra nĩguo magakorwo na maũndũ makonanie mekĩte, makĩhoya kura mwaka wa 2027. Ati kwa sababu kuna siasa hapo, watu wanachukua kibiriti na petroli, unaenda unachoma duka ya mtu ambaye labda ameomba loan, ameajiri watoto wetu 5 pale, unachoma ati kwa sababu umekosana na mtu fulani, mambo ya siasa. For the first time, and I've been around for a long time. Msinione hivi, mimi sijaanza jana. Ni vile siongeangi sana. Unajua kuna watu wako na maringo mingi. Wanaongea kama dunia hii ni yao. Na hii dunia si ya mtu, dunia ni ya Mungu. Ukiingiza mambo ya ujinga hapa katikati, tutapoteza wakati na mwananchi ndiye ataumia. Si namna hiyo. So we are very focused. Kwa sababu hii serikali sisi ndio tulichagua, it is our government. Kaunti-inĩ ya Kirinyaga mwena wa Kibigoti, Kindiki nĩ arugoririe barabara hamwe na waki wa thoko ya Kibigoti. Na kuo kaunti-inĩ ya Embu kũrĩa acemanirie na arĩmi a kahũa thukuru-inĩ wa Kavutiri mwena wa Runyenjes, Kindiki nĩ erithĩirie arĩmi aya thirikari nĩ gũkorwo ĩkĩrĩha mathirĩ mothe ma kahũa, no mekwamba gũthũrimwo kana nĩ mama mbere ya marĩhĩtwo, akiuga thoko ya kahũa nĩ gũthiĩ na mbere na kũgacĩrithio. Cooperatives nyingi ziko na madeni na hiyo madeni, nataka nitangaze, serikali ya Kenya imesema ya kwamba italipa madeni ambayo yanadaiwa vyama vya ushirika vya kahawa katika Jamhuri yetu ya Kenya. Tungetaka sasa kukamilisha sheria mpya ya kahawa na sheria mpya ya vyama vya ushirika. Na hiyo kahawa yote tunataka ikuwe inakuja hapa kwa mill, tunaimili yote pamoja kama vile wanafanya kule Kirinyaga, ndio tuweze kufikishia mkulima bei mzuri kwa mfuko yake. Ngĩribotera Kameme TV ni njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.